wabiza ungubane lo owayihambe nomcineka le bayophiciza kwamanqele bambizela emotweni uKhuzani umcineka lo nongubane waxolisa umcineka ngesenzo wasenza encenga uKhuzani emncengela emotweni hayi nasehotela abamzweni nje babe xhaphaze emdala ukwazi ukugqoka kwamanqele le ngane kaMangemenzi siphukuphuku uyidonsa emotweni lapha ingcele emakhonini uyincenga ukuthi ayiyephi ayiyiphosta umcimbi wakwimpucuzelo kwathiwa ngomsombuluko akawuposte ngesonto walo wangawuposta kwathiwa sikunika manje walo ngawuposta ningilalele noma ningilalele sikulalele uthe uKhuzane uma bebothi umcimbi kawuposti bamthumela ngominister wa-agriculture lo chase uKhuzane kuyibhola bathi kuminister kamtshela ukuthi uma engawuposti umcimbi awukho umcimbi ayowenza abawuphinde bemchase kuwo nako lo mcimbi ongayi-4 May ngeke bemchase uma kuthiwa le yanto ayiposti ukuthi agqugquzele abantu ukuthi abekwimpucuzeko siphile emhlabeni obuhlungu woncengo ngephalishi sikwazi ukuthi ezimhlungu siphoxa inhliziyo zethu ukuthi zenze izinto ezimhlungu ngenxa yokuthi siyacindezela ngephalishi uKhuzane uright wenze ngathi baphosta noma ungaphoma kanjani kodwa ngidinga umuntu ngoba ngithi silimo uhlanya lugula uma uhlaba inkomo akuyihle wedwa uyasidinga isiphukuphuku esokwamabhodle namathambo umcine ucindezela ingane ngominister babo bahlangana kwathiwa kacindezelwe angithi bayazi khona i-4 May udinga abantu udinga abaxhasi lo mcimbi ngeke wenze yedwa uyabadinga abantu azomsapota bemphusha njengamanje sekugijinywe kwayiwa kulabo bantu abazazi ukuthi baseduze kaKhuzane and bayafayitha ukuthi bemnike imali uma efuna ukwenza imicimbi namhlanje bangene kubo bamdlisa uThuvi ngenkani kwathiwa akakudla uThuvi ngoba uma engakwenzi stop yonke indawo bafethu ngifuna nimbuze ukuthi loba bakuthiwa umcine uneqiniso manje seyishe namasimba wenzakho adle ngengane yamangema haza mhlungu into somcineka uronga kakhulu kwazonesona umcineka emhlabeni cha uronga kakhulu umcineka bafethu maphinga is not wrong lento zomcineka is not wrong umcineka ukuthi adle ngengane yabantu ayicindezele nabangani bakhe kwakumnandi kuceka kwamanqali bathi umanqali uyilembe namhlanje bamdonsa emotweni bamncenga lapha kulokhuthi nangikhona phela lapha eDanti ngicashile ngathula ngabuka yonke into kwasho ukuthi ifoni yami iyangishaya ibhodi ifuna ukushutha ngibuka usiza ukuthi nangu lona edlala ongubane nomcineka ngangikhona eDanti July akekho umuntu owangibona ukuthi akikhona ngibona mhlanga abayenzakho abagcinanga-ke lapho bafonela uminister waka-agriculture minister lapho khona uyangizwa into yezidla ngengane ngenxa bafuna baxovizwe umcineka ubondisa umcineka lithelami-ke weKhuzane baba hamba nothibela kula mpucuzeko hayi namalandeli siyakubona ukuthi uyingane uma uyingane futhi uyahluleka ukuyilwela sikhona sesingabalandeli bakho sizokulwela umcineka uKhuzane ngithi laphana akahambe nothibela bobayi-2 noma hambe nogogo wakhe Omega wegogo kaKhuzane thubani ugogo kaKhuzane lo ateshiwo Mthobisi ubani uyingqavile akabe nengqavile ngeke akadonsa umndeni wakhe oshaka bakhona othibela bonke labafuna bakubo kubhekwe lapha emcimbini hayi abalandeli siyaqhubaseka nathini siyaqhubaseka lo mfana lona ngoba yakho engakanawo amandla ephansi ehlonipha uyaxhashazwa hayi udlala ngaye menze kanjalo uma wena dlala ngaye umenze isiphukuphuku naye uKhuzane siyaposta golden hour akuna golden hour azoyithola i-golden hour izoya kumanqele amenze isiphukuphuku kothi kushaya 1:30 uzobona iy'tulo umanqele esengena laphana hamba namabutho ase-organiziwe kusha amabutho ayongena nomanqele lapha mina ngisangoma lento eyenzakala ngasho ngisangoma ngathi imgile ingane yokugilwa laphana iyohlekiswa ngaye lo uzobula kwagcina nce
akayambeke eyoyifuna yedwa ngoba naye phela uncengile nali phela iqhuzu minister qhuzu phela minister phoqa ingane thu ingane asenza amasimba ngoba athi ingane zebakhosozele banezimali vula umcine edakwa wayengane ngamandaba umcineka ayekhona mayixolisa simwesha ukuthi uyithombe esemandaba kuthiwa nathi ezoguqa intakayanga ngokusihlama sakhe lesiya sihlama sakhe uyathi ulungile khona-ke mina ngikhona ababulale mina qala abangibulali yabo minister lapho eqhathazo lesike amabhinci ezoyiphukupuku fuck man sebamcineka maqhuda eqala fuck sile baba lona sile dlela kangane lo baba lona lelileza ethaleni dlela kangane iqhaphaza akunamlandeli ozwana phana abahamba ayisosaye sincenga thina asindawo Mcineka wazwa nesono awuneqiniso babu wabantu nalesono inyembe zami yayiwele phakathi mfana wami kuhluba izingane kamangema ngoba yakhe intandani ichapha senihlangane ngayo sentabeni manje yodwa senomgugu ubona sikhulu nencatheza eminyangeni wekhulu nyanqonqosa ngengane ngimali ngompetha emhlabeni vele ukhona lapho ongafiki khona sebemhambele kwaba ngaphezulu naye ukuze nabahloniphakho angakwazi ukwenza into bengekho kuyamphoqa ukuthi enze ancetheze aphoste ngoba usempintshiwe eduze wathiwa uma ungawenza u1 uzobona u1 ukhonjola isipamu ngoba postile ngizwaqondisizwe likadideki akalixoka ukhuzani uthi useyixoka usekujima uyaposta kade ekaphosta abantu Subscribe.